Reka twanzikire ku byanditswe ku Rwanda by'umwihariko kuri iyi nkuru y'imvaho nshya igira iti koroshya ubuhahirane ni umusingi w'iterambere ry'ubucuruzi muri Afurika niko Perezida Paul Kagame avuga. Ni inkuru yagarutsweho kandi n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo The New Times, The East African, Igihe, Kigali Today, Tarifa Rwanda n'ibindi aho byanditse yuko umukuru w'igihugu Paul Kagame yasabye abayobozi bo mu bihugu vya Afurika gushyiraho politiki ihamye yorohereza urujya n'uruza rw'abaturage n'ibicuruzwa kuri uyu mugabane. Yabigarutseho ku wa gatatu w'iki cyumweru ubwo yatangizaga ku mugaragaro inama ya kabiri y'ihuriro ry'ubukungu rigamije kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'isoko rusange rya Afurika, inama izwi nka Biashara Africa. Umukuru w'igihugu yagiriye abayobozi inama yo kunoza ibintu byose byatuma ubuhahirane mu bihugu vya Afurika bworoha, maze agira ati kijondone. Ati ikintu kitugora mu nzira kandi kikaba kitagoranye kugikuraho ntabwo cyagombye kuba ikibazo. Tugomba gushyiraho politiki ihamye, imiyoborere ihamye, kandi ibyo byose bitangirira mu myumvire no gushyiraho icyerekezo gisobanutse. Yakomeje agaragaza ko hashingiye ku buryo ubucuruzi hagati y'ibihugu vya Afurika bukigenda bigura intege. Avuga yuko icyo atekereza kibitera ari ukubura uburyo bwo koroshya urujya n'uruza mu baturage. Ati kubera icyo kintu kitabaho, kubera iki hatabaho uburyo bwo koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, kubera iki? Kuki se noneho abaturage bo mu gihugu kimwe batanyura ku mupaka w'ikindi gihugu bitagoranye kandi ibyo bigakorwa ku mugabane wose? Ikibazo kirihe? Perezida Kagame yakomeje avuga ko abaturage ba Afurika ari abavandimwe kandi ko ibyo bakeneye ari bimwe nyamara bakaba badafite ubwigenge busesuye mu guhahirana. Yavuze kandi ko ibihugu bisaga 30 bya Afurika byinjiye hamwe mu guteza imbere ubucuruzi kandi ko u Rwanda rutewe ishema no kuba mu bihugu vya mbere bishyigikiye iyo gahunda. Ati guverinoma z'ibihugu zigomba gukomeza gukora ibishoboka bizireba byoroshya iterambere ry'ubucuruzi kandi gukuraho inzitizi ku mipaka bigomba gushyirwa mu byihutirwa hagamijwe koroshya urujya n'uruza rw'abaturage ku mipaka. Umukuru w'igihugu kandi yanavuze yuko hakwiye gushyirwaho uburyo bwo kugabanya ikiguzi cy'indege mu gutega indege, kandi ahamya yuko umugabane wa Afurika ari gukoresha ikiguzi kinini cy'ingendo zo mu ndege n'ibindi bizishamikiyeho kurusha indi migabane yo ku isi. Iyi nama yitabiriwe n'abantu barenga 1,200 barimo n'abayobozi batandukanye nk'umunyamabanga mukuru w'isoko rusange rya Afurika wa Mukele Mene n'abandi batandukanye. Bose rero Perezida Paul Kagame yabashimiye umuhati n'umutima ukomeye bagaragaje bitabiriye inama i Kigali kubera ko ngo bataciwe igikuba na virusi ya Marburg yagaragaye hano mu Rwanda. Yabagaragarije ko u Rwanda ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa barimo ishami rya Loni ryita ku buzima OMS, ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo Africa CDC n'abandi bakomeje gukora ibishoboka kugira ngo Marburg ihashywe mu Rwanda. Yagize ati ndabashimira mwese muri hano kandi ndabamara impungenge kubera ko u Rwanda ruri gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi virusi ikumirwe, ariko ntibyagerwaho nta bufatanye bubayeho burimo nk'inkunga twabonye ziturutse muri Africa CDC n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Ubwo twari dukomoje ku by'iyo virusi ya Marburg, reka dukomereze mu nkuru ivuga ko u Rwanda rwatangiye gukingira icyo cyorezo mu mpera z'icyumweru gishize. Xavier, turabibasomera mu binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo TheGiantAfrica.com, BBC News Africa, RFI, Africa News, Imvaho Nshya, The New Times n'ibindi, aho byanditse ko ku cyumweru gishize tariki 6 Ukwakira aribwo u Rwanda rwatangiye gukingira icyo cyorezo cya Marburg. Ku ikubitiro abatangiye guhabwa uru rukingo n'abakora mu nzego z'ubuvuzi, cyane cyane abakora ahantu hatuma bahura n'abarwaye iyi ndwara. Urukingo bahabwa rwitwa Sabin Vaccine, rwakozwe n'ikigo cyitwa Sabin Vaccine Institute cy'i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu hamaze gukingirwa barenga 200. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yavuze ko u Rwanda rwakiriye ku ikubitiro doze 700 z'urwo rukingo kandi ko hari icyizere cyo kubona n'izindi mu gihe kiri imbere. Yasobanuye kandi ko atari ubwa mbere uru rukingo rukoreshejwe kuko hari ahandi mu bindi bihugu rwakoreshejwe kandi rutanga umusaruro nko muri Uganda na Kenya. Minisitiri Sabin Nsanzimana yanavuze ko ubu hari imiti 2 iri gukoreshwa mu guhangana n'iyi virusi ya Marburg, harimo wa Remdesivir wakoreshwaga mu kuvura COVID-19 ukabuzweho guca intege virusi. Undi muti wa kabiri ni monoclonal antibodies ukoreshwa mu kongera ubwirinzi bw'umubiri, ubu ukaba uri gukoreshwa mu kuvura abarwayi indwara ya Marburg. Uyu muti wabonetse ku bufatanye n'inzego z'ubuzima zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ngo ni ubwa mbere utangiye gukoreshwa kuri iyi virusi ya Marburg. Ahereye aha Minisitiri w'ubuzima yavuze ko ibimaze gukorwa bitanga icyizere ko kurandura iki cyorezo bishoboka. Dr. Brian Chirombo uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku
y'ubuzima OMS mu Rwanda we yashimye uburyo u Rwanda rukomeje gushyira imbaraga mu kurinda no kwita by'umwihariko ku bakora mu nzego z'ubuvuzi kuko ari nabo bibasiwe cyane. Yavuze ko kuba iki cyorezo cyarahereye ku bakora mu nzego z'ubuzima ari ikintu kigomba gutuma inzego zose zihaguruka zigafatanya kuko abaganga baramutse barwaye ntawavura abaturage. Nibyo ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye kandi birimo Imvaho Nshya na BBC News byo byanditse ko kuwa kabiri iki cyumweru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanatangaje ko zatanze miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyari zisaga 15 tuyashyize mu manyarwanda nk'umusanzu wo kurwanya iki cyorezo cya Marburg mu Rwanda no mu bihugu by'abaturanyi. Biteganywa ko iyo nkunga izafasha mu bikorwa bikomeje byo gukurikirana abahuye n'abarwayi, ingamba zo gukumira ubwandu bushya ndetse no guhangana n'ubuhari, hamwe n'ibikorwa byo gusuzuma iyi ndwara abantu bava ku kibuga cy'indege mpuzamahanga n'abambuka imipaka ku maguru. Karine Jean Pierre ni umuvugizi w'ubuyobozi bwa Perezida Joe Biden yatangaje ko ubuyobozi bwa Perezida Biden na Vice Perezida we Kamala Harris urimo gukorana bya hafi na Leta y'u Rwanda mu kurangiza iki cyorezo vuba bishoboka. Yagize ati nk'uko twese twabibonye mu myaka ya vuba, ibibazo byihutirwa by'indwara ni ibintu biba bireba isi kandi tugomba kubikemura dufatanyije. Yongeyeho ati kuva twamenya iby'iki cyorezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gutanga hafi miliyoni 11 z'amadolari yo kubona ibikenewe byihutirwa mu rwego rw'ubuvuzi mu Rwanda n'ibihugu birukikije. Yavuze kandi ko nubwo nta rukingo cyangwa imiti by'iyi virusi biremezwa n'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rugenzura ibiribwa n'imiti, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze inkingo ziri mu igerageza zikaba zaranageze mu Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize ndetse zitangira gutangwa ku cyumweru gishize tariki ya 6 Ukwakira, no ku kwezi turimo kwa 10 Xavier. Nibyo tukivuga kuri icyo cyorezo cya Marburg kandi Jean Daniel, reka twerekeza amaso mu kinyamakuru The New Times banditse ku ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS ryatangaje ko riri gushaka miliyoni 7,700 by'amadolari y'Amerika, ayo nasaga miliyari 10 mu mafaranga y'u Rwanda, akaba ari ayo gufasha u Rwanda guhashya iki cyorezo cya Marburg. OMS yasobanuye ko aya mafaranga akenewe hagati y'uku kwezi kwa 10 no kwa 12 uyu mwaka akazifashishwa mu bikorwa by'ingenzi cyane byo guhangana n'iki cyorezo, mu bugenzuzi, gukumira ubwandu no mu bufatanye bwambukiranya imipaka. Ubwo Marburg yageraga mu Rwanda, umuyobozi mukuru wa OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje ko iri shami rya Loni ryatangiye gukorana n'u Rwanda mu guhashya iyi virusi kandi ko ubufatanye buzakomeza. Ati OMS izakomeza kongera ubufasha ndetse ikorane na Leta y'u Rwanda mu guhagarika ikwirakwira ry'iyi virusi ya Marburg hagamijwe kurinda abaturage bafite ibyago byinshi. Hagati aho ejo kuwa gatanu inkuru yavugwaga cyane ni yuko iri shami rya Loni ryita ku buzima OMS kandi ryanasabye ibihugu kudahakata u Rwanda. Byagarutsweho n'umuyobozi mukuru wa OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari urwa Twitter, aho yagize ati nta gihugu gikwiriye kuba giheza u Rwanda ngo kibe cyafata nk'ingamba zo guhagarika ingendo n'ibikorwa by'ubucuruzi kubera icyorezo cya Marburg, kuko ingamba u Rwanda rwafashe zo guhangana nacyo ziri gutanga umusaruro ukwiye. Yongeyeho ko icyihutirwa ubu hari ugushyira imbaraga mu bufatanye bugamije gukumira iyi ndwara no kuyirinda abandi hagendewe ku nama zatanzwe n'inzobere. OMS kandi itangaje ibinyuma yuko ku itariki 7 z'uku kwezi kwa 10 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yasohoye itangazo igira abaturage bayi inama yo kutajya mu Rwanda kubera icyorezo cya Marburg cyamaze kuhagaragara. Bukeye bwaho ikigo gishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahise gitangaza ko abagenzi baturutse mu Rwanda bazajya bapimwa kugira ngo harebwe ko nta bwandu bwa Marburg bafite. OMS yavuze ko Leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose mu gukumira iyi ndwara ku buryo buri wese uyifite yamaze kugaragara akaba ari guhabwa ubuvuzi bwihariye, n'abahuye nabo bashakishijwe bashyirwa aho bakurikiranirwa kugira ngo hatabaho gukwirakwiza icyo cyorezo, kandi OMS yashimangiye ko nta bimenyetso byerekana ko iyi ndwara ishobora kuba iri gukwirakwira mu gihugu. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda kandi byanditse ku nkuru y'uko ibirori byo kwita izina abana b'ingagi byasubitswe. Xavier, byarasubitswe. Urwego rw'igihugu rw'iterambere mu Rwanda RDB nirwo rwatangaje ko ibyo birori byari biteganyijwe tariki 18 z'uku kwezi kwa 10 bitakibaye. Ni ibirori byari bigiye kuba ku nshuro ya 20 aho abana b'ingagi 22 bavutse kuva mu kwezi kwa 9 umwaka ushize aribo bagombaga guhabwa amazina mu muhango wari kubera mu Kinigi mu karere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru, kuwa 5 w'icyumweru gitaha. Mu itangazo urwego rw'igihugu rw'iterambere mu Rwanda RDB rwashyize ahagaragara ku mugoroba kuwa 2 w'iki cyumweru ntabwo rwasobanuye impamvu yatumye uyu muhango usubikwa, ariko rwatangaje ko indi tariki uzabera izatangazwa nyuma. Ubusanzwe uyu muhango witabirwa
n'abaturutse impande zose z'isi biganjemo ibyamamare n'abayobozi mu nzego zifite aho zihuriye no kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima muri rusange. Kwita izina abana b'ingagi akaba ari umuhango umaze gushinga imizi muri uru Rwanda kubera ko watangijwe muri 2005 ubwo leta y'u Rwanda yafataga icyemezo cy'uko buri mwaka abana b'ingagi baba bavutse bazajya bahabwa amazina. Akisavera duhindura ingingo, ambasaderi wa Uganda mu Rwanda Retired General Robert Rusoke yatangaje ko igituma umubano w'u Rwanda na Uganda washinze imizi ari uko bubakiye ku isano y'amaraso y'abaturage b'impande zombi hamwe n'amateka ibihugu bisangiye. Yabigarutseho kuwa gatatu w'iki cyumweru ubwo abanya-Uganda baba mu Rwanda bari kumwe n'inshuti zabo z'abanyarwanda n'abandi bashyitsi bizihizaga isabukuru y'imyaka 62 y'ubwigenge bwa Uganda. Ambasaderi Robert Rusoke yagaragaje ko Uganda n'u Rwanda byagiranye umubano mwiza kuva mu myaka myinshi ishize ndetse n'ibisekuru byinshi na mbere y'uko imipaka ishyirwaho igatandukanya imiryango. Ati niyo mpamvu umubano w'ibihugu byombi usobetswe n'isano ishingiye ku mateka no ku maraso. Uyu mubano ushinze imizi ugaragarira mu gusangira imico, ururimi n'imibereho. Ayo mabango agize isano ashimangirwa n'intego duhuriraho ari z'amahoro, umutekano n'iterambere ry'abaturage b'ibihugu byombi ndetse n'akarere kose muri rusange. Ambasaderi Retired General Rusoke yagaragaje ko ibihugu byombi bifitanye ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi, ishoramari, umutekano n'umuco, maze agira ati twafatanyije mu gukemura ibibazo byugarije akarere, guteza imbere amahirwe afasha mu kuzamura ubukungu no guteza imbere umuco w'ubwumvikane. Nk'abaturanyi n'abafatanyabikorwa, intego yacu ni ugushyiraho uburyo bufasha abaturage bacu gutera imbere n'ibihugu byacu bigatera imbere. Naho umunyamabanga wa leta y'u Rwanda ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Retired General James Kabarebe yagaragaje ko ubudaheranwa no gushyira imbere ubunyafurika aribyo byagize Uganda igihugu cy'akataraboneka. Yagaragaje kandi ko ibihuza abanyarwanda n'abanya-Uganda bikomeye cyane ndetse birenze kure imipaka yashyizweho. Ati dusangiye indangagaciro tuvoma mu bwubahane, intego imwe y'amahoro, iterambere n'ubufatanye bw'akarere. Akisavera reka iyo ngingo tuyihindure ahubwo tubasomere ko 63% by'abakozi basiba akazi babitewe n'ibibazo byo mu mutwe. Iyi ni inkuru y'imvaho nshya ariko yanagarutsweho n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byaha mu Rwanda birimo na Iseka News, aho byandika ko byahishuwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyagaragaje ko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe byugarije abakozi kandi ahanini ngo babiterwa ngo no kuba bakoreshwa akazi karengeje ubushobozi bwabo. RBC yerekana ko mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko 30% by'abakozi basiba akazi nta mpamvu, 63% muri bo bagasiba bitewe n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ariko bagatinya kubivuga. Ni mu gihe 24% muri bo batekereje kwiyahura kandi umubare wabo ngo urazamuka ukagera kuri 32% mu bigo bifite abakozi barenga 100. Ni ibyagarutsweho kuwa kane w'iki cyumweru ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe ufite insanganyamatsiko igira iti ubuzima bwo mu mutwe aho dukorera. Umuyobozi w'agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri RBC Dr Yamuremye Jean Damascene yagaragaje ko ubuzima bwo mu mutwe bukwiye guhabwa agaciro kuko byose bikorerwa mu mutwe. Ati duha agaciro ubuzima bwo mu mutwe kuko byose ni mu mutwe. Dr Yamuremye yagaragaje ko akazi ari keza kuko gatuma umuntu atagira ibibazo byo mu mutwe ariko ko mu gihe gakozwe hatitawe ku buzima kanatera ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ati ibibazo abakozi bakunze kuvuga bahura nabyo mu kazi ni inanizabwonko, ibi bizwi nka stress, nibyo bizahaza ubuzima bwo mu mutwe bw'abakozi. Ikindi kigaragara ni amasaha y'akazi yiyongereye kandi ingano y'akazi ijyana n'ibibazo byo mu mutwe. Dr Yamuremye akomeza avuga ko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ahanini biterwa n'uko abakozi bakora akazi karengeje ubushobozi bwabo, rimwe na rimwe ntibanashimwe ndetse ntibinajyane n'umushahara bakorera. Akagira inama abakoresha yo kwita ku buzima bw'abakozi babo, ntibahugire mu kazi gusa ahubwo bakita no ku mibereho y'ubuzima bwo mu mutwe. Agaragaza ko kandi bakwiye kumenya niba umukozi ahabwa ibyo agenewe bijyanye n'akazi akora ndetse n'abakeneye ibiruhuko bakabihabwa. Reka ibyo tubireke Akisavera tujye mu gitangazamakuru igihe.com. Banditse ko umupadiri w'Ikirehe akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Aha, urwego rw'ubugenzacyaha RIB nirwo rwataye muri yombi kuwa gatatu w'iki cyumweru umupadiri uyobora Lycée de Rusumo. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye itangazamakuru ati atarakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri icyo kigo cy'ishuri yayoboraga. Kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru mu mujyi wa Kigali mu gihe iperereza rikomeje ngo hakorwe dosiye ye maze ishyikirizwe ubushinjacyaha.
gihe urukiko rwamuhamye iki cyaha uwo mupadiri yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 nk'uko biteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda. Inkuru y'igitangazamakuru y'igihe igakomeza ivuga yuko Dr Murangira Thierry yavuze yuko RIB isaba abarezi kuzuza neza inshingano zabo zo kurera bubaha kandi barinda abo barera. Ati biragayitse cyane kuba umuntu w'umurezi yakekwaho icyaha nk'iki cyo gusambanya umwana. Ibyaha nk'ibi ntabwo bizihanganirwa, uzabikora wese amenye ko amategeko azamuhana kandi bazirikane ko iki ari icyaha kidasaza. Ubwo dukomoje kubatawe muri yombi Jean Daniel, reka twerekeza amaso no kuri iyi nkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo The New Times, Umuseke, Igihe, Inyarwanda.com n'ibindi, aho bivuga yuko n'umushumba wa Zerafati Holy Church n'umugore we batawe muri yombi bakaba bakurikiranweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi n'icyo gukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni. Ni amakuru yahamijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry wavuze ko uyu mugabo n'umugore we batawe muri yombi nabo kuwa gatatu w'iki cyumweru. Umuvugizi wa RIB akagira ati iki? Ati nibyo koko aba bombi batawe muri yombi bakurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya n'icyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni, bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu mujyi wa Kigali mu gihe iperereza rikomeje hanakorwa dosiye ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Inkuru y'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru igakomeza ivuga yuko iperereza ry'ibanze ryaba ryaragaragaje ko umwe mu bantu basengeraga muri Zerafati Holy Church ariwe watanze ikirego harega uyu mupasitori wayo ko yamusabye miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda amwizeza kumusengera agakira indwara yari amaranye igihe kirekire. Amategeko akavuga ko umuntu wese ukurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze 3 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ariko zitarenze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki ni igihano giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda. Ni mu gihe kandi icyaha cyo gukangisha gusebanya cyo ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitanarenze 3 n'ihazabu y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda ariko nanone ihazabu itarenze ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibyanditswe ku Rwanda reka tubyanzurire kuri iyi nkuru yasakaye kuva ejo kuwa gatanu yanditse ku rubuga rwa RBA.co.rw ivuga ko Musengamana Beata waririmbye indirimbo Azabatsinda Kagame yubakiwe inzu nziza nk'ishimwe yahawe n'umuryango FPR Inkotanyi ku rwego rw'akarere ka Kamonyi. Uyu mubyeyi w'abana batatu atuye mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi, ni naho yubakiwe iyi nzu ye. Yabwiye RBA ko yubakiwe inzu nziza y'akataraboneka ndetse ko agiye no korozwa inka. Ati inzu ni iyanjye, umuryango FPR Inkotanyi ku rwego rw'akarere niwo wayinyubakiye aho nari ntuye. Musengamana yashimangiye ko guhabwa inzu ari ibintu yakiriye neza cyane kuko bimwereka ko ya miyoborere myiza yaririmbye ikomeje kwimakazwa. Uyu muhanzikazi kandi yongeye gushimangira ko Perezida Paul Kagame ari umuntu udasanzwe ukwiye kuyobora u Rwanda iteka agakomeza kuruganisha heza. Ati yumbajije ibyo mfite ku mutima kuri Perezida Kagame birandenga, ndamukunda by'umwihariko ariko cyane cyane ngakunda umuryango FPR. Byose bituruka kuri we kuko ari we chairman wawo. Icyo mfite ku mutima nta kindi mvuga, mutura Imana gusa. Ati mutura Imana gusa. Usibye guhabwa inzu n'inka, abana batatu ba Musengamana bose bafashijwe kujya ku ishuri kandi byose byishyurwa n'akarere ka Kamonyi. Musengamana akaba yaravuze yuko yateguye indirimbo ishima ndetse yiteguye gukomeza inganzo ye mu kwerekana ko ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi buzirikana hanze y'u Rwanda. Turanzikira kuri iyi nkuru y'igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel aho muri uyu mwaka wa 2024 cyegukanywe n'umuryango w'Abayapani urwanya intwaro za kirimbuzi Nihon Hidansho. Uyu ni umuryango washinzwe mu 1956 ukaba ugizwe n'abarokotse ibisasu bya kirimbuzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe ku mijyi ya Hiroshima na Nagasaki mu 1945. Ni inkuru ya RFI, Financial Times, CNN, Reuters, Global Times, NBC News, Al Arabiya, France 24 na South China Morning Post, aho hikomeza ivuga yuko uyu muryango Nihon Hidansho uzwi nanone ku izina rya Hibakusha uhawe iki gihembo cy'amahoro mu rwego rwo gushimira abawugize umuhate badahwema kugaragaza baharanira kuba mu isi itarangwamo ibitwaro bya kirimbuzi. Ejo nibwo komite ntangabihembo bya Nobel yo muri Norvege yatangaje ko muri uyu mwaka wa 2024 igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel gihawe uwo muryango wo mu Buyapani. Ni igihembo gitanzwe mu gihe bitifashe neza ku isi muri rusange, aho impaka zikomeje kuba urudaca kuberebana n'ikoreshwa ry'intwaro za nucleaire by'umwihariko muri
Ukraine. perezida wa komite itanga ibihembo bya nobeli yishimiye ko mu myaka hafi 80 ishize nta ntwaro ya kirimbuzi irakoreshwa mu ntambara, ngo haheruka ibyo bisasu bibiri abanyamerika barikuriye ku mijyi ya Hiroshima na Nagasaki mu 1945 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Umwe mu bayobozi b'uyu muryango wahawe icyo gihembo, Toshiyuki Mimaki, yasabwe n'ibyishimo amarira mutemba mu maso maze agira ati kijondanye. Ati sinari narigeze na rimwe ntekereza ko ibyo bishobora kutubaho tugahabwa iki gihembo gihebuje. Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Shigeru Ishiba nawe yishimiye ko igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cyahawe uwo muryango Nihon Hidacyo, avuga yuko bisobanuye ikintu gikomeye cyane. Bwana Ishiba ati kuba iki gihembo gihawe uyu muryango wamaze imyaka myinshi uhirimbanira ku intwaro za kirimbuzi zicibwa ku isi ni ishema rikomeye cyane. Imihati yabo ntiyabaye impfabusa. Ati ntiyabaye impfabusa. Mu myaka yatambutse iki gihembo cyagiye gihabwa inshuro nyinshi abagaragaje umuhati udasanzwe mu guharanira ko habaho icibwa ry'izo ntwaro za kirimbuzi. Mu 1975 cyahawe nde Jean Donier. Cyahawe umusoviyeti Andrei Sakharov utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cyahoze ari cy'abasoviyeti. Mu 1985 cyahawe bwo umuryango mpuzamahanga w'abaganga baharanira gukumira intambara yakoreshwamo izo ntwaro za kirimbuzi. Mu 1995 cyahawe umuhanga mu bugenge w'umwongereza ukomoka muri Polonye, uyu ni Joseph Rotblat, n'umuryango we Pagwash uharanira ko intwaro za kirimbuzi zisenywa burundu. Muri 2005 cyaje guhabwa umuryango mpuzamahanga wita ku ngufu za kirimbuzi n'uwawuyoboraga Mohamed El Baradei, naho muri 2017 gihabwa nde? Gihabwa umuryango mpuzamahanga uharanira ivanwaho ry'intwaro za kirimbuzi. Iyi nkuru igasoza yibutsa iki? Yibutsa ko iki gihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cyo mu mwaka ushize cyahawe Madame Narges Mohammadi, uyu akaba ari umunyamakuru n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cya Iran, ariko bakaba afungiwe muri gereza y'i Tehran mu murwa mukuru. Ejo bundi kuwa mbere nibwo hazasozwa igikorwa cyo gutanga ibihembo bya Nobel, hazaba hatahiwe icyo mu bukungu. Ibindi bihembo byo muri uyu mwaka byatanzwe haherewe ku cyo mu buvuzi cyegukanywe n'abanyamerika babiri, Victor Ambrose na Gary Rafkun, hari kuwa mbere w'iki cyumweru Xavier. Wikeye bwaho kuwa kabiri hatanzwe icyo mu bugenge gihabwa umunyamerika John J. Hopfield n'umwongereza Geoffrey Hinton. Kuwa gatatu hatanzwe icyo mu butabire gihabwa abantu batatu, abanyamerika babiri David Becker na John M. Jumper hamwe n'umwongereza Demis Hassabis. Naho kuwa kane hatanzwe icyo mu buvanganzo bw'ubwanditsi gihabwa umunyakoreya y'Epfo Han Kang. Muri rusange kuva ibi bihembo bya Nobel byatangira gutangwa mu 1901 kugeza muri uyu mwaka wa 2024 bimaze gutangwa inshuro 626, aho byahawe abantu n'imiryango bose hamwe 1009. Harimo abagiye bahabwa ibyo bihembo inshuro irenze imwe, ibituma haboneka abantu 973 babihawe, naho imiryango yabonye ibyo bihembo ikaba 28. Nivyo ni 28, ariko duhindura ingingo dukomereze kuri iyi nkuru ivuga yuko ibihugu bya Eritrea, Misiri na Somalia byarushijeho gukomeza no gushimangira umubano wabyo mu rwego rwo kuvira indimwe kuri Ethiopia. Buri gihugu muri ibyo bitatu gifitanye amasinde na Ethiopia nk'uko byanditswe na BBC News Africa. Mu kureba uko byakwifatanya bikarushaho guhangana na Ethiopia, abakuru b'ibyo bihugu bahuriye mu nama muri Eritrea kugira ngo banoze umugambi wo kubuza ubuhumekero Ethiopia. Iyi nama yari igamije iki? Yari igamije gutsindagira ihame ryo kubaha ubwigenge, ubutavogerwa n'ubusugire bw'ibihugu byo mu karere, cyane cyane ibyo mu ihembe rya Afurika. Nibyo, ibi ni nyuma y'uko igihugu cya Ethiopia kidakora ku nyanja. Mu mwaka ushize giherutse kugaragaza imigambi gifite yo gukora ibishoboka byose kigakora kuri iyo nyanja, nubwo guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Dr. Abiy Ahmed itigeze itangaza aho izaca ngo igere kuri icyo cyambu cyo ku nyanja. Hagati aho umwuka mubi mu mubano wa Somalia na Ethiopia watumye Somalia yiyegereza Misiri na Eritrea bisanzwe bifitanye na Ethiopia amakimbirane y'igihe kirekire. Byageze naho abantu batangira kugira impungenge z'uko uwo mwuka mubi ukomeje gututumba ushobora guturikamo intambara mu ihembe rya Afurika. Umwe mu basesenguzi ba politiki yo muri ako gace k'ihembe rya Afurika, Hassan Khanenje, yasobanuye ko kwisuganya kwa Misiri, Eritrea na Somalia bigamije guhuriza hamwe urwango byanga Ethiopia mu rwego rwo kongera igitutu kuri Ethiopia. Gusa Minisitiri w'itangazamakuru muri Somalia Daoud Awais yabyamaganiye kure, avuga ko ntacyo bapfa na Ethiopia cyatuma bayihagurukira bene ako kageni. Ati ni inama yari igamije kwagura ubufatanye bw'ibihugu byacu ko ari bitatu nta kindi. Iyo nama y'Asmara mu murwa mukuru wa Eritrea yahurije hamwe ba Perezida Isaias Afwerki w'icyo gihugu cya Eritrea, ari nawe wakiriye bagenzi be Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri na Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia. Bwari bwo bwa mbere kandi Jean Daniel Perezida Sisi agiye muri Eritrea mu gihe mugenzi we wa Somalia amaze kugera
kugerayo inshuro 3 muri uyu mwaka. Muri Kenya visi perezida w'iki gihugu Rigathi Gachagua bahimba Riggy ubu ararira ku mpembe nyuma yo gutakarizwa icyizere n'inteko ishinga amategeko ku wa kabiri w'iki cyumweru. Ararira ku mpembe cyangwa se araririra mu myotsi ni inkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byiganjemo ibyo muri icyo gihugu no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba nka The East African, Daily Nation, The Standard, Nairobi News, The Citizen, The Observer n'ibindi by'ahandi birimo nka Africa News. Cyanditse ko visi perezida Rigathi Gachagua uri muri uwo mwanya kuva perezida William Ruto yatsinda amatora yo muri Kanama umwaka wa 2022 yagejejwe imbere y'intumwa za rubanda arizo badepite aho yarizwe ibyaha 11 birimo ruswa, kwigwizaho imitungo, kwenyegeza urwango n'amacakubiri bishingiye ku moko no gusebya guverinoma abarizwamo. Uyu mugabo w'imyaka 59 y'amavuko ariko yarahakanya aratsemba avuga ko ari ibyagerekwaho, avuga kandi ko ari ishyara afitiwe nabo ku ruhande rwa perezida Ruto kubera ko yagaragaje ko yumva ibibazo by'urubyiruko rw'iyise Gen Z rwakoze imyigaragambyo mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Icyo gihe urwo rubyiruko rw'aba Gen Z rwamaganaga ihandikwa ry'imisoro n'ihenda ry'ubuzima nyuma ruza no kubihinduramo ibya politiki rusaba perezida Ruto ko yegura akava ku butegetsi. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bikavuga yuko aho ariho visi perezida Gachagua yakoreye ikosa rikomeye yo gushyigikira urwo rubyiruko maze bituma arushaho guterana umugongo na perezida William Ruto. Ku mugoroba wo ku wa kabiri rero inteko ishinga amategeko ya Kenya yamukuyeho amaboko bikozwe n'abadepite 281 batoye ko yirukanwa 44 bamukomeraho naho umwe arifata. Iki cyemezo cy'abadepite cyashyikirijwe abasenateri ba Kenya ari nabo bafite ijambo rya nyuma kuri Gachagua mu gihe nabo mu cyumweru gitaha bagishyigikira ku bwinshi. Rigathi Gachagua byamugendekera gute Jean Daniel? Yabaye vice perezida wa mbere uhagaritswe ku mirimo ye kuva muri icyo gihugu hajyaho itegeko nshinga rishya muri 2010. Byaherukaga kuba ryari? Byaherukaga kuba mu 1989 ubwo wari visi perezida Josephat Karanja yeguraga nyuma yo gutakarizwa icyizere n'inteko ishinga amategeko. Hagati hari ku rukiko rukuru rwa Kenya ejo ku wa gatanu rwategetse ko ikirego cya Gachagua cyo kurwanya ko yirukanwa gishyikirizwa perezida w'urukiko rw'ikirenga. Rwategetse kandi ko hashyirwaho inteko y'abacamanza batatu yo gusuzuma iyo dosiye y'ikirego cya visi perezida Gachagua. Gachagua utabanye neza na perezida Ruto ava mu bwoko bw'abakikuyu naho Ruto akava mu bakalenjine. Aya moko yombi yakozanyijeho nyuma y'amatora yo muri 2007 maze hapfa abantu 1200 naho abandi 1600 bateshwa ingo zabo. Reka ibyo tubyihora ariko turacyari muri Kenya. Minisitiri w'intebe wa Haiti Gary Conille yahagiriye uruzinduko aho ejo ku wa gatanu yabonanye na perezida William Ruto i Nairobi. RFI yanditse ko ibiganiro byabo byibanze hanini ku kibazo cy'ubutumwa mpuzamahanga bwo gufasha kugarura umutekano muri Haiti aho uyu mutekano umaze igihe uhungabanywa n'imitwe y'abagizi ba nabi bazwi nk'amagangi cyane cyane mu murwa mukuru Port-au-Prince. Ubwo butumwa buyoboye na Kenya yemeye kuzohereza abapolisi 1000 ariko guhera mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka hamaze kugira abapolisi 400 ba Kenya. Abandi basigaye nabo bategerejwe mu kwezi gutaha ndetse perezida William Ruto ejo kwa gatanu yemeje yuko mu kwezi gutaha kwa 11 nabo bazabagiye bageze i Port-au-Prince. Bwana Gary Conille agiye muri Kenya nyuma gato yaho akanama karoni gashinzwe umutekano ku isi kongereye ubwo butumwa igihe cy'umwaka umwe mbese amezi 12. Uretse kuba ubwo butumwa bufite ikibazo cy'ingutu cy'ababwoherejwemo hari n'ikindi cyo kutagira ibikoresho bihagije n'amafaranga yo kubwifashishamo. Nk'ubu ubwo butumwa buyobowe na Kenya bwagenewe ingengo y'imari ya miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika ariko leta zunze ubumwe za Amerika zonyine nizo zimaze gutanga miliyoni 380 z'ayo madolari kugeza ubu. Hiyongeraho izindi miliyoni 85 z'amadolari y'Amerika zatanzwe na Canada n'ibindi bihugu. Uku kunanirwa kubona amafaranga yo gukoresha muri ubwo butumwa bukuriwe na Kenya nibyo byatumye leta zunze ubumwe za Amerika hamwe na Equateur bisaba ko ubwo butumwa buhindurwamo ubw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Haiti. Muri Botswana no hanze yayo haribazwa ukuntu abantu bahoze ari inshuti magara baje guhinduka banze gica muri icyo gihugu cya Afurika yo mu majyepfo kizwiho kuba gikungahaye cyane kuri diama. Nkuko byanditswe na BBC News Africa, urwo rwango ruravugwa hagati ya Ian Khama uheruka kuba perezida wa kane wa Botswana n'uwamusimbuye ari we Mokgweetsi Masisi guhera muri 2018. Ian Khama ni umuhungu wa Seretse Khama, perezida wa mbere w'iki gihugu cya Botswana kuva mu 1966 kugeza apfuye mu 1980. Guhera muri 2019 Ian Khama mu biganiro n'itangazamakuru yakunze kugaragaza ko atabanye neza n'uwo yaharuriye inzira yo kumusimbura, akamuvuga mu mvugo zikarishye nk'aho mu myaka 5 ishize atatinye kuvuga ko perezida Masisi yasinze ubutegetsi. Akimara kubivuga uyu musaza w'imyaka 71 y'amavuko yahise ajya mu buhungiro muri Afurika y'Epfo agenda avuga ko arusimbutse kubera ko ngo hari abasha
bashakaga kumuroga. yaburanishijwe inshuro nyinshi muri Botswana adahari ku byaha birimo kunyereza umutungo no gutunga intwaro atabifitiye uburenganzira. Ayani Kama yatewe utwatsi ibyo yaregwaga, avuga ko ari ibipapirano. Mu kwezi gushize yafashe icyemezo cyo gutahuka mu gihugu cye, anahita agezwa mu rukiko kugira ngo amenyeshwe ibyo akurikiranyweho. Umwuka mubi ukaba ukomeje kuba wose hagati ye n'uwamusimbuye mu gihe habura ibyumweru 3 gusa ngo aho muri Botswana haba amatora rusange. Bwana Kama akaba ashyushye cyane mu bikorwa byo kwamamaza ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Mokgweetsi Masisi n'ishyaka rya BDP Botswana Democratic Party ritegeka kuva icyo gihugu cyabona ubwigenge mu 1966. Bivuze ko na se wa Ayani Kama ari we Seretse Kama yabarizwaga muri iryo shyaka rya BDP rya perezida uriho ubu ngubu Mokgweetsi Masisi. Reka duhindure ingingo. Guverinoma ya Kameruni yasabye abaturage gufunga umunwa bakareka ibiganiro byose bivuga ku buzima bw'umukuru w'igihugu Paul Biya nk'uko byanditswe na RFI, Journal du Cameroun ndetse na Jeune Afrique. Ni nyuma y'aho abantu bari batangiye gucika ururondogoro nyuma y'aho uyu musaza Paul Biya w'imyaka 91 y'amavuko amaze igihe kirekire atagaragara guhera mu kwezi gushize kwa 9. Ko kutamubona niko kwatumye benshi batangira kugira impungenge z'ubuzima bwe, bibaza byinshi, ari nako ibihuha bihabwa rugari, mbese bicicikana ku mbuga nkoranyambaga aho byabazaga biti uwe Paul Biya ari hehe? Abanyakameruni banageze naho muri iki cyumweru babika urupfu rwe ngo yapfuye. Ibyo byose nibyo byatumye ejo bundi kuwa 4 Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Paul Atanganji aca iteka ribuza abaturage b'abanyapolitike baba n'abanyamakuru kugira icyo bavuga ku birebana n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Paul Biya yavuye muri Kameruni tariki 2 z'ukwezi gushize kwa 9 yerekeza mu Bushinwa, aho yari yitabiriye inama y'ubufatanye hagati y'icyo gihugu na Afurika kuva ku tariki 4 kugeza ku tariki 6 muri uko kwezi gushize kwa 9. Guhera icyo gihe ntabwo yongeye kugaragara, dore ko atanabonetse mu nteko rusange ya 79 y'umuryango w'abibumbye yabereye mu kwezi gushize i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahari icyicaro gikuru cy'uyu muryango. Ahandi atabonetse ni Jondonier. Ahandi atabonetse ni mu nama y'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Francophonie yerutse kubera mu Bufaransa. Noneho rero ngo ntibyasobanutse ukuntu atabonetse muri izo nama zombi, ubusanzwe hatajyaga ziburamo, uretse habibaza ku by'ubuzima bwe kandi uko buhagaze naho aherereye hagizwe ibanga rikomeye. Gusa mu gisa no guhumuriza abaturage ba Kameruni, guverinoma y'icyo gihugu yavuze ko ari Geneve mu Busuwisi kandi ngo ameze neza. Paul Biya ari ku butegetsi guhera mu Gushyingo 1982 aho yasimbuye perezida wa mbere Ahmadou Ahidjo kuva mu 1960 kugeza mu 1982. Icyo gihe nicyo yategetse nyine uwo Ahmadou Ahidjo, perezida wa mbere wa Kameruni yigenga. Paul Biya we yanabanje kuba minisitiri w'intebe kuva mu 1975 kugeza abaye umukuru w'igihugu mu 1982. Ubu ni umukambwe w'imyaka 91 y'amavuko. Hanyuma reka ibyo tubireke twerekeze hakurya ya Afurika, kandi inkubi y'umuyaga yibasiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki cyumweru niyo yabaye intandaro y'isubikwa ry'urugendo Perezida Joe Biden yateganyaga kugirira muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, by'umwihariko muri Angola. Iyo nkubi y'umuyaga yiswe Milton. Biden yari kubanza kunyura mu Budage mbere yo kwerekeza i Rwanda muri Angola hagati ya tariki 13 na 15 muri uku kwezi. Ni inkuru yo muri Daily Maverick, The East African Club of Mozambique, New York Times, Le Monde na The Guardian, aho byanditse ko uru rwari kuba rubaye uruzinduko rwonyine Biden akoreye muri Afurika mu gihe cy'ubutegetsi bwe buzarangira ahubwo azabahererekanya n'uzamusimbura ubutegetsi mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2025. Rwari kuba kandi rubaye n'uruzinduko rwe rwa mbere muri Angola rukozwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri ku butegetsi, n'urwa mbere muri Afurika kuva Barack Obama yasuriye umugabane hari muri 2015. Nta yindi tariki ihamye yigeze itangazwa na Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uretse kuvuga gusa ko Joe Biden ashobora kuzajya muri Angola mbere y'uko asimburwa ku butegetsi. Muri make uru ruzinduko rwa Biden muri Angola rwari rwarafashwe nk'urugamije gukoma mu nkokora umuvuduko w'Ubushinwa n'Uburusiya muri icyo gice cy'amajyepfo ya Afurika. Reka dusoze ikiganiro cya none tugisoreze Jondonier. Turagisoreza kuri iyi nkuru y'igitangaza cyabaye mu ndege ya kompanyi Turkish Airlines, ubwo umuderevu w'iyo ndege yapfaga amarabira iri mu kirere ntihabe impanuka nk'uko byanditswe na Le Parisien. Iyi ndege yari ivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeje Istanbul muri Turukiye. Umuderevu wayo yabaye nk'utakaza ubwenge mu gihe indege yari mu kirere yogoga ibicu, ariko uwo bafatanya mu rugendo aba yabirabutswe hakiri kare ajya mu mwanya wa piloti, aba ari we utwara iyo ndege. Urugendo rurakomeza. Iyo ndege yari ivuye mu mujyi wa Seattle
wo muri leta zunze ubumwe za amerika, aho yahagurutse ku mugoroba wo kuwa kabiri w'iki cyumweru. umuderevu mukuru akimara gupfa rero byabaye ngombwa ko iyo ndege igushwa igitaraganya mu mujyi wa New York. gusa ngo indege yagiye kugera hasi uwo muderevu mukuru yamaze kuma kera. apfuye amaze imyaka 17 akorera muri iyo kompanyi y'indege y'abanyaturukiye Turkish Airlines. mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo aherukaga gukorerwa isuzuma ry'ubuzima bwe, abwirwa ko afite ubuzima bumeze neza. rwose ameze neza. ku myaka 59 rero niho asoreje urugendo rwe rw'ubuzima kuri iyi si, nubwo yashizemo umwuka ari mu kirere. tumwifurize ko umuremyi we amwicaza aho yamugeneye.